Obo mama bedin ene effort media omu obo no din se onum nsem onum tiwa omo ni nsare na brekum hima se bi enya do abeka na asem na nkora nketenkete na mebe se mebisa na nanu mo ene wonum nkonyane ahini no social media bloggers ne emrante ne maba omuti social media so ene kire wonum ba bi omu firara ana eche wonu mo nkonwa na ba bi o mu fa nko eye mi hwan akwara ese na ba hima tese o ha ho ebe yi we nu ano tese wonu mu kra de ese obo omudin not in any extent kra so be waste ubre abe respond to mama ba mame en monyam for ese so waste time because mama ban deserve say ba hima se bi enya do hyebrikum hima ase ubeyi yenu no nyeze omunim na yabo omo pa adwuma no mo ye ene omo no mo ti ase no ewa kire nti maame ba hima ntiemu bie no a be kire we mu a ombete wase because omo nipa nti ase no a e ka se we ye nipa o wase mu emu nti ase omo ni bi as long as a region ye fe no bro region dey obi o timbia by force I was so ebroni Ubeche ni musa de odiase because onye na de so betiase omunye o madwene sankrofo obi ko magenda no ya adwuma badu say ye patronize ya project ni ya be adwuma badu se bonwene na say wanti ana se de nya do chieftaincy minister timi ko gina adwuma badu anim ka se bunu ma nyina wura wanti techima ho muhunhwe mumu hwe adima bedo anko mabunu bia wonim se bibie ni hosa na agenda na ma mehima oba fefe die me pese me kire omu nyina ne se yei se bi enya do ye political scientific mu ye wonti ase peace ne ye mfefo bi o mote se ye mu ye mfefo o mote se ye mu ye omu ni ye botipan na bi chae kakra na ye che bi kakra ye o political something region no nyame ada womenti ye ni mamambre ni mamane ye eti asema se wa mamre ni amane mu ese won mu a won mu ka ne political bun region mu dodo na o ye mfefo no nti asema se because of agenda ne propaganda amanyofo efritete di won mu ahyehyehye na nanum bi mu e won ne political bun region mu ye ho amanyo sebunu etintim ho abra na kwachia me yawo otoso miensa ebete bron champion from 1948 to 1951 now Nkrumah take that opportunity no ed no hu be involved with the southern parts na e da Asante Kingdom no efiri ho amanyo sebunu manipulate wo mo bibia amanyo foko chechiri nti ade e fe no identity no they don't know. It's almost you super manso history. And a cat region in history. That be an ayabun for history, na yabun for history. Though a yabun manso history normal can. Yes, I history no Casabian said, I diana for history. So are you go for a bet and woman near Diana for? It's from 1425 up to 1450, from early 1295. 1295 and again for from we betch bromance 1425 now you could 40 over if you sabrem abepim enei say corona bakosem and obi a what region ni mu no akora woni ni hia na ne kasa and na ebroma and na bonfo na ye bonfo na ye bonfo enti mame how we still time because omo no inferiority complex e di womo bibiele ni ho abeka pesa o ka kire no a obega ze ebunofo na di ka ba kane ubisa se die na ebunofo no a political na ebunu region mu eno na adane bunu maso eno na adane the so called bunu kingdom bia it never existed. You don't even respect individual boundary and na bunu region no adane tribe automatically na ebunofo and na ebunofo because of the agenda of the political hatred against the Santini and Otebno region. Oya Buni
Uka shechira no ase bunu beja asante. Bo onim se bunu maso yokuro ti se na kwa amane yokuro. Na dwabi yokuro, na mampon yokuro ni nyina nkura na wo ho. Na ebi kura che bunu maso. Ebi akochere eye 11th century akochere. Akochere bonayem so early 10th century bonayem so 10th century ho. Na bonayem so ho. Ukasi wonje ena bunu maso ena bunu ena the first account credit of account state bibie no bet bunu maso fo sebi enya adodua na fo mo bet omko amowi be kire bunu maso wonu man kasanim sa bro omo tikimbo na sekirfo akan nyina pc ni sekir yukuni bi antimi nya kan pc ojetum se na nakwache me ya oye yukuni onu na himfie yukuni o ya na himfie wa tworo go se akan pc yukuni na wo beche omu die me mu no what atwase they will not understand anything no mama ma na amanyofo da woman ti asante for da ne bonfo by force ka bon kasa ya the blue regional to omu so from 1950 na automatically o my bonfo ti wo chire ne mu nyansa bi a on tiase ene ti mama hima wo brokum bonkum mi ma se brokum chidome ma mama madi kura na nya ne fedo emoni di nchechen bibiam because nyansa na nipatimi di ti asmase no mama ba for do mu ni bi because of omu tanti no omu ni nti ase omu ni nyansa eti enche ne mu bibia because we mu wo oba hima kama tiso ya wo ma papa bi omu ni nyansa oba kire we mu ase we mu Isa se die na ubeka we mu beto wase. Obeka cho sa sante eba 16th century. Di oni ma no. Onim se ne nkuro wo. Ene nkuro re de form ya sante no. Ti se iko ne bromance ho. Na nkrofo onum kotena ma obi. Omu na beche kire bromance bia na fo beche kire peneni ye fili. They don't understand. Sa nkrofo yi wo ba bi onum from bae. Onti ase. Enti ma me fefe. How many papa won yansa everything communicating enye business ankrofo no eye wo software ba kasa ma kon wo yintini o ma dwene wo mu na political bon region aye ya blue kingdom ya blue kingdom bi ensi wi ase da ya blue tribe bi eni ho so abe ye ho eni ho ebi ensi wi ase da eni blue bi ya tribe. And now I for be cry santinti. Ya kia bakos pepe si change no de kofa bromance bi sa kan fo nyina fi bromance. Tese shockingly I did any we are say. But let me explain a little bit of this part to you. And I want you to reason with the maybe catch the way. I can for ye yes be more ye nipa. Enipa ye ti wiase bi ni me ebi ne wo a wo ya kan ni a wote baby a ye de abusuaku na kire ye bobre akani pie nim ne bobre akanfo ene omu ni mo bobre most of them to political bon region most of them they don't know who they are. They do not understand the political boundaries, traditional boundaries, migration, relationship, related, broad, mother and father. They don't understand any of this. If you ask me my sincere opinion, Samini binimu shia baby, no more explaining near maso minimum, the omo can, bitimi junana, many a woman, so ya can't for, but better than I. Because whenever they are speaking, they use the term asante bada bay, asante baye, na bono manso ho. One say if we na yokofo na na sama ne nyamerwa no umba kutia se aduanafo ema bedu ban kuma ne panyini kwete chiri jama stage no omu ponim se sa yokofo no omu ane nkrofo ne omu establish menhia. These people do not know. Sasa yokofo ya ne be capture se akuru na omu de man nkrofo transo omu passe mu nchiri mu a ya nkrofo bi okwa no omu nya kanfo ayokofo we ne meki o makanfo
mpese me kochiri ye won crofobia na they are not even a can ayokofoi ne meki wo makanfo na rate da achi bie munchire mu beba na nyene na wonim asema enwanwa eno obekọ tachimahene ahemfie era tachimahene me chia obia minim so ho ye na yese na nanum so no ma mpomden na yenim se na tie bia no mpomden beba na era na tachimahene ibodin akasem kaka emise obeto ise ho ene ukọ tachimahemfie wo se woni obi a ote political abun mu be reason makoma we 100 gina ho 20 in the bitimi ni wo reason because the kind of brainwash ni pollution na they are politics and crofo in fact say senya sam ni nyina eyimoja ba ko ho kai ya pass obe kase wunia na wo mu because ebinum ti ase we do nyame my corporate form so metie bi se de binum kasa metie se no mo explain ni ma omo de entiase ni ho or the brown man's history adane brown region or the brown man's history adane brown tribe or the brown man's history adane brown kingdom enti ko bi obi o mu ba bi ofiri by force so yebunu ni the knot in their brain is not yet matured so mbetimi ni obi a mature or reason 1 out of 10 na uko enetachimaya obedwiri ho no ya chiro akan PC ego na namo anyase ne buma nimtia na abonsi ya chiro akan PC ne guso na akora bia video se ebono champion de diako ebono champion abono onya onimbuno onya bunu ni bet ebono rechi ni mcho ebono ni na abrahusem wo mun so onunum so onim nyansa abrahusem kase ba ko mu no onu ne nua mo ko adwene se wo yebunu ni nti wo ko amabono ade no su ni wo ni wiase na abrahusem wo mun se obedwuru ho na akora ye video no akach for se Ghana akonya pa enyini na not tachimahene akonya Are you kidding me? Anabibina esibiasi. Edie pe na koso. Ampanso ubeji tachimano. Ne ya twego. Aka mu nyina PC. Ayimfie ho. Egu ayimfie ho. Ba obo wura himfie ho. Na kubusa na tachimahene ne ne ntina akonya se. Nananom na mukura ade abusua na mufidi mu a. Na o masa enya tumi. O manya audacity aka cho se oyukuni. Anya wawa ni asa kacho statima ya yukuni so how would these people reason ekwa ba so no meet me reason na arehosimo o mese oyuko ya kasi bibi ye second hand ya anya ne bone kwa so oyukofo omo ye second hand clan omo ye the original clan omo kan oyukofo nka original clan omo etisa wo hwe obi e wo so oyukuni na wachiro na himfi oyini o na nya ono oba na nanan maye politics nti na omo yesa na mani nyina early 50s na wosa jitum so ya yukuni na akwana ni wo ho no yukuni ti mika so ya aka mpiesie asachire ni wo ho asuna ni wo ho aguna ni wo ho bretu ni wo ho aviana ni wo ho no yukuni so ya aka piesie mimi wura na ase job binyam kese ya kan ni oyo yukuni na mebo mu asema wobia oyo yukuni na so ye wura nim se oyo yukuni biela ntimi nya kan piesie o yase ye wura onim se oyo yukuni biela ni wo ye o se oyo yukuni original obetimi akrem so ya kan piesie aka mu nyina piesie o te se bia nya bona yem so na akochare ho no te aka nyina piesie se yese na kula de ko se akanfo wo abi ko sunyina ka ho na ne aka nyina PC oti enne nyankobo e wo abrikus ho no te yo yese chirini aka ni PC bie no obetima yekuni wo wiase ama ye yita ebi mada wo benya enne platform o Facebook wa
wose ye fe no susubiribi ene GTB se GTB ne se wakobusa enatimo bua kwa kisu se osonalani na atimo bua kwa kase wo fili bromanso ne kwa danse asonani wo fira sechemu asonani no wo fira sechemu afo ma sechira sonafo no ye omumu nya dominant instranafo sankrofwe what tire santi you see how the trend is going ye onu kra de onu nkasa timabu akwa ne best ne de asasonani no de baabi wo mu nananom ankasa wo mu kopie na timabu akwa no baabi e fe bromanso omu afa oda but asonafo no won ko ne aguna saman won bi ko tachiman o man ko bromanso won ko tachiman kranko ebi ko chichire kato ene bi ba ene baabi e fra honum atebu ene bi ko ene mankasi can you imagine so mutimi bi o man empanifo onyankora empanifo ye bi bro 60 years e bi bro 70 years e bi bro 80 years ya kanfo oso wodi hene otutuntuma oti akonya tuntum so oso wo bosom ye nananu gun sama sa bosom ye brotere wada tichima e twotoro we watchere wa tichima no da the most powerful deity or that tichima aso ye tsa watchere wa ho ni ye twa ntoro se tichima ya kan piesie akanfo nyina obi akwa enofu hu obi ofiri enne political abun region mo wotimi kasa akanfo nyina fit tichima ebun tichima omutimi kasa asem omusu aboakere wa no kwata no bosom kase wo asasem so no omusu wo mo enyi so omusu they are ignorant, they don't even know what they are saying. It is obi omuti akonya so no ya yukuni no otimi trogu na himfie sa kan piesia ene ma biem na ordinary akora keto ono ne na internet so wona ne be kontokwa okrofo hu se awro bet me transia bitimi su se na ni papa na o madwene wo fom o mayira sa no akanfo asem na yeka enye se ye kamponchi ye nkan kokuo ye nka se bi enya de nketere ene ye nkan ponchi nani ye ka kanfo ye omu ye nipa ye omu obusuam no ono mo ye omu ni mo momentu eni mabusuam ni mu nsam ene na nanno mo tinkonwa so frantoma gun sama o mabosom etimi eni mo mabakosam timi kansem hunu tachi ma yeda ya kapesi tachi ma yeda no na kunya bromanso yeda biana fukuru yeda no na kunya ba kane aba sabi asachire wo ho asachire kura ka no te ne political bonoje wonim na nafo mo ya sachifo mo e wo ma himfie nim se ya sachifo na kora otete onene nam na anu ya me program no no odasani na baso me busa me se na wo bo nton boy ya so bo mansie nton kranchi bi ba me program so free ayi offense ayi ekuro bi e wotan elia ho ye refi koni ana so wo ya kan ni wosian mi so bo nton bay o so wo bo nton a anoma ayi abo bi ayi anoma tuntum no a fufuo ni ko mu no so ka kwa dobi o boss na mse na hu sa ai o se obekọ mabusu afie no sa aboa no mo ono ya de hye o madworo no ana mse nti wo ko wa ya dworo aboa no wo musa da na so fi arejifio se na so musa da se ehi wo ye di nipa wo musa da no ansa wo nam wiase na wo kire bubu no o so ma me se ane de me tutu kwan ana mse so yo sona nani na mse na aboa no hu se bi watebu hu se bi wakato na mse yo sona nani na so wo nananom efie ne sabenso wadanse eso kire mu bunu woni abro hu okunpuno e kutia wo nkrofo no omugu sabenso eti be na ni etimi me se amra kase we ya ena manyofo aboa me yetoato we kwa be de be fele because am nkrofo na nde mmache ne babo mu ko political bunu wejini mu no
o ma dwene wo fom si obi a metia no sebi ma no da sumena so sebi ma no da sumena so woni ne kasa no on tia se no okupeja amowi yefiri pene bunoma so abakosem ho o de political abono region abakosem ti brekum abakosem o mu ewodumase onu ne nananom ne migration wo mu ena ye bonofo obi asu no wan nanane abrewa bru nyankopon sade wu obi aduanani a mo nana bete efura mo obi che bromanso tachi ma hene yo yukuni eye dai no yukuni etimi aka piesi a atworo gu na himfie sa aka nyina mu piesie bron tempim de bi akwete 1951 abaye tribe na sabi enya de fa buru manso wo nkuranza ni mu timidi tu kro nyina so nam political hatred against Asantinchi ade beto boni half na de mpese me busa enese na no moni mo wo me wofa frempo manso kotoku hen me wofa no kotoku hen o pese me kire winze mu ana azese wo sori a wo se ya gunafo wo se nzima ena ye aka no nzima ye kura anyini efiru ababro manso papa atim kotoku hen why plan we are so feed us information no thank you agunani abro manso kuro be na akotena so na aguna no emu ne wa hene agoni na se siama na se eni ne ahu ana woni ne nkrofo kotena ebono manso wa emu de wa hene section be ya izase yina obi a obabi ofaye ye free kombo no ye besiri ko enne bona yem so e wadanse ena nana fodi nkai boade emma ba bia te o yasekimini e de kotran design enti yei enkrofo fa nantenafo enkrofo fa o mabdetufo onum beto yagonafo se ye ti anensan ansan na se de nyado me nana yikrado uwachi na ne konf ne tumi a e woni so o de kom ye huna no ye hunu ba bi efiri ye hunu tumi ni bio tumi so na ma yenya bankamdwa na nano so na sa de onum be kontra ba bi atamon na bosom wo onum be kontra enu kra ne yemfa ne nkyra na yefa ne boso onum be ko boso fu wa kobusa ba bi ameme na yikra ro de bo ne bosom wo tumi no no onya firi he nya no na de ye ko ba bi na yefa ne boso fu no na ye kwadwuro wasa be akanfo na tokwa wo ho isasa ne ne guans fo no edi asase ho apede na guans fo na occupy most of the land tina tokwa no edoso na no na de ye ko boso na ebi ho na nkrofo e ka kire se omu no omu nua no na efiri robom baaye na wonu mu nua no ni biko ba bi efe ni sola omu nua no biko ba bi efe no enemanse e na wonu de omu so mbetena hatra mboso ti o fro no mboso omu tena no mboso na ha onu nchare ha ti ye nchare ha na ye nchare no na nkrofo yi se bi onu mbetena on ba bi ansan na broma so he no kwati abia obe wade no ope obabunu oba yegun se bi yeguro ne bra no wawa no esase no wosika no obe wade nchira afo mu abe wato ho wade de hye ho ne ane na wo ye sori da ya ese nchira broma so he ne na de man ba enkrofo so firi robom na bekyekere abra ono ba no mba hema agudi ho asante wo ka se agudi ani nti ono se kasa no ka ye nti ba hema na sa wura abo onim koy se enkrofo a epam wo mu ne ebia na bi wasase ne so no ma magye no ho akade nti kana ne ye fa hye e wo nkyera na typical asante na yenka isa so mbeto wo masase ne so ato sembeni so obi akwa awade akoware enkrofo mu na na firi ubom baaye averie obi akwa wade enkrofo ni mu o yese one na
or the assassin man ba akrofo so no mo ho firi ebom na chichiriko ebi ko sora na ebi ko manse na ye firi ho nkrofo ehuru yesa so ye frɛ aguna dewofo ye din no ane sabi ye se firi ho ba dance abankese so ba bia na efen central region ni na asen wo nyina ya dance krofo hu si yesa so ne ye do so no so firi hi na se mfiri nkrofo mo de on to a ekoda wo mo kakra na ye nkyare ha na ye nkyare afo ene yedan nkyare hafo na kasa wuro ene dencha wo timi betira bontere mi bi wo fa kotoko hene konzema ezema fo ya guna fo nti ede na wo ye different from wo ezema fo aka kombo wo mutina nne kombo ye ba o mama ena nyifo asachirifo anyifo yi ehye wo no so until awole kwaku abreso no wako yo enzemafo yi etimiji wo no mfa agodie ena on betikiro no mkuropon atosembe no which is early 18th century anyifo na na hye wo so anyi ena na hye agunafo wo motikire nzema na de echi wo mkasa sesaye eye guafo mkoto wo ngwasa asene so ti no mkasa wo twi no sesaye ye ne nzema no ayese twi asi ni trase ayese twi ayese ni trase atosem no enne ye dia ka ya bakosem ahemfumuwa mudi tro me ka kire se na no fosu enne abra meme nana hwe enne abakosem na hodo no bebira be hyehye abakosem ni bi ya obusua bi wo bi kotna ba bi asane ada section sa akoro ada section na ekoye no omo no mto dada no omo te ho ansa na ada section na eko eze na dencha ti se na dencha ye he every minute na momunu fish bereso na yati abankase so ansa na rempapim me na momunu fifiri mu na rempapim menua Sam Junior a lie. Why don't you come? I will forever give you the platform. No be kind of crown. Edi a chere ye. Na me busa no kura wo busua bia mu free. Enne ye busua sechi. Ebe kan ye busua ahodo no omantu so. E oni pa kasa. Na ne political propaganda le say dey na raging higher tribe no. Abigina say it's a lie. So come. Wo ye be ma bra. Na be kan ko chere ti bra wo be ma bra be kan ko chere ne ja comment it's as a distracting me it disgusts me inti bra wo cho was na wo ma me busa no na wo cho me redo comment bi bra wo be ma na wo ni me kura bra was a bono has been tribe since 1925 what is your can tribe since 1925 eti e bono kro no e pa che ho ama na chechere Mama na chichire bonokro say wutimi twiro die sa atworo mekan ho na chichire bonokro abusua ben na chichire bonokro na ye tribe no e ka tribe ye die ba de tribe ye brofo eti ye ka ye ka sa atwi no tribe no ye de tribe ye die ba de ti ka chira me tribe na se asante se bi enya be ka sante asante ye tribe different tribe ne ba be chichire asante na sa tribes ni nyina wo aswana fo onum be kan asante no ho me chechire omu wo dada omu kuro e wo ho joso wo ho besiase wo ho apenkra wo ho eje ekuro mo ho se bi enya do abusua te se mampo no a eye bretufo abusua omu ya bretu tribe ombe kan ho ne atrafo omu wo ho ansa ne be chechire asante no they are equally there from 10 to 11th century they are equally there ye ka sechirifo ombe ka asante ho omu wo ho that the kuro no wo ho ansa ne be chechire asante eti equally a broma so kuro na on ne nkuro wo ho a eche ne bebre esa asese bi wo mo beche mo ma so mo yafianafo wo mo mfi kombo na bi fa ntentie so fa mansi elia ko ayi asu ya santema so na bi fa afom esankremufo entusha so bi fa afom fa kombo ba kono twa fraw ebesi ko hinta wa mo wi no na mu ji wo ye o mo na na bro abono nyakopon ono na na no betena ne bia ye ono bechechire manso na ebe ye bono manso no mo chichiri ye firi ne pene equally na nkuro ya nyina ebusia ya bebre omo so agye omu nkuro other areas onza won ti asabase
You are daft. You are too daft. So Asante was formed out of different tribes. No, you call it there. Mampong, or you Bretuni, or if you Bretu tribe. The clan now, okay, cast a tribe of people that have common destiny, one language, that have one ancestry, and you the tribe. Tribe won't try, Bregeni are creating. So basically, Robert Santin, Mamma, me a granny, many a Bretuni one tribe, many a Granny one tribe, many a senior Nina one tribe. It is all Casa Adansi a tribe, Asante a tribe, that is why your brain is daft. It's as if there were different tribes and they form a Santeno. But in Brumaso, and you only one tribe back. That is why it cannot be classified as a kingdom. A kingdom consists of various kings. Various kings. And in your friend, it's a kingdom. Tinako, baby to say, and the girls. Girl, I about to find a girl. A baby, find girls. Now, come baby, I think girls you gunwa. We do a woman in a gunwa. You find girls dumb tree. It's a case be a kingdom. It means that it consists of various kings. And the babu moon a doms. Many. It's a kind of kingdom that various kings, many of them. It's a Brumaso never be a kingdom. It is a tribe. Okay, it is true. Which was established by the Biana people in early 14th century. The more backdating. So records a proper records I take here a year British for a cocoa take from a bromanso Sabren Tachimahene in 1973. What confirm me say Nina Nanum Naniachi no confirm me say Nina Nanum established a bromanso which is 1425 Mechilumu. It wasn't 1425. Name my no mu taking over. It was within 1425. But Brumaso, which was the Vienna who established a Brumaso, Omo Moko Amorino, number ye free, Omoba and Manso Batich Brumaso or Shan Kranza anymore. Those people established it in 1295. 1295. And the Vienna for the a Brumaso. 1295. Namami Chewe, and then a Kuraya friend for Mena. It was established in 1209. For Mena. For Mena Kura by a Chinukura. For Mena. A by Chinukura. For Mena Kurono. A Kurabit say Ayase. It was established somewhere in 1125, 1130. But I am so. At least 10th century. But I am so. Early 10th century. Kokofunum. And by 11th. Okay, Kokofua. It's about 1195, 11. Maybe early 12th century and a Kokofubai. Early 12th century. So you won't cry war. Yeah, and Nini. Some when they were there. And Sana, a certain kingdom emerged. And Sana Breeze Asante Kingdom was created. Some Kona Nini to order that. Since our couple were bromance with ya. A bromance you cry, Yachichere. What the bromance so compare Asante Kingdom? You are stupid. You are very stupid. Because Brumaso was established by the Bianes in 1295. Equally like a Nefomina was established by Okwana in 1209. Equally like Kokofu was established by the Ayokos in early 12th century. By say, and now as senior, the BFN Bonaemuso, as such for attitude one group Bonaemuso. Early 10th century. It is all about a good year. You won't cry any bazaar. And cry any bazaar. That's a casa kingdom. Kingdom bit is Dabon. It was a kingdom. Because Dabon was a various kings and a Bayer kingdom Dabon, kingdom of Dabon. Yakase bit is Beni kingdom. It was a various kings. Nebe the kingdom of Beni. And no more one king. Yakase Asante Kingdom. Asante became an empire. Somewhere early 1730, 1735. Opoku Alebreso. They were able to
Omukonya conquer Nkrobebre Woneto go Ivory Coast. So it was more of an empire. Because someone girl wasn't Emia Bema Sam. I was trying to be more polite, educate you with very diligent explanation. But it sounds say we feel baby of inti wagon or form. Inti me block because distracted me. Or distracted me. Inti me block why? Ada obesua nyansa abe wa you say obesua de in a very profound way, based on the busua, based on the mental, based on a mantra, based on connection family root. Now about why? Because Obunu Mansono, what the political region, it's sickening. Okay?